Saul Alvarez. Canelo. I'm always waiting for fifth gear. That was the end of Kovalev as we Saul Canelo Alvarez aming hi Kovel boxer te zinga ming lian ber Polania. Canelo Alvarez hi tun generation boxer mu nom ber Pole Kovel infamy te zinga po sum lalut nem ber Polani mek. Ka channel lo clear train tu te in request ka lo mu thina ka video min lo ngai lut sak tu te chunga ka lom thin le chuti rualin request atam tham do lek thina wangin ata tolte te garon da chau angai dona do thei takin lo ngak ram turin kan ngen ma chadu chawani boxer ropui Canelo Alvarez chanchin kan soi main ama sain clear tu te ka video hi min lo like sak le ula ka channel la subscribe lo in omani chuan min lo subscribe sak le ram turin kan ron nge non le chewani tun din huna Kovel boxer te zinga record ro pui chal mek tu kumsom thum bathum chaw upa Canelo Alvarez hian record thatak anei meka a professional boxing recorder tum ni chia tlom ala nei ani chu po chu boxing Kovela ming lian le ro pui berapol Floyd Mayweather ane lo le light heavyweight ari na away tap chau nuwa Russian boxer tha bivol ane lo chia kha alani a chanchin kan soi lai boxer ro pui Canelo Alvarez hian tun din huna a professional boxing recorder tum somruk panga a tum somruk pakhat ne na alo chang to a tum ni chia chaklo nain tum ni draw anei thung ani tun atanga kumrei lote avei chau hun le boxing a chol son huna boxing clear thin tu ten an la shia chwa fo thin tur Kovel boxer chaber te zinga chiar tel reng to tur middleweight undisputed champion Canelo Alvarez boxing Kovela aming aron char chau dan chu apan line na tangin i han bi chiang don te ang Jalisco Mexico rama kholian lo le chen na in nei tak tak omna guatla hara chu Canelo Alvarez pian na mun ani kumsang khat zakwa samkwa July ni sompariata boxer ropui Saul Canelo Alvarez hi una mi palir pariat jinga no pang berni turina lo piang Alvarez te hi khopui latna muna omandia kumngami Alvarez chuan an chena naya an fa lama chuan no pangte in sakor chung chuan te azir thina sakor chung chuan hi tun thlangin Alvarez hian alangai na hle Alvarez pa Santos Alvarez chuan an chuk to huan lama na ato thin ba ka an ice cream dorte ngakin a enkol tela Canelo Alvarez pon kumngami ani chuan apa chok jang khai tumin vurle ice cream azor kwal de chu apa hena adil ve thina kumngami chu Alvarez an thanem ngai na ril ru apu chho ma le na chungin apa in anarem ti mei lawa kumsari mi ani chuan a una dangte ang bokin chhun lama an eizon na ice cream chu an khatual bas vela te chuan a zuar kwal chho ve tran ani khopuya mishing tamna huna seilian ni lo ma se Alvarez ate khono pangtan he dor omna mun hi apoimo viau aniange tun thlangin aloma tun huwa phei chuan Canelo Alvarez thalak antar choi mai ani Canelo nu hi Ana Maria Barragan ania din mun harsa taka ice cream dor enkol chunga Canelo Alvarez te una mi pa tha pariat ngot thataka enkol chho thei tu Kovel shiat lo tak taka afa te cher chho thei kopa nurau pui ani Canelo ti hi Spanish strong atanga lak nin aom zia chu cinnamon thak thing tina ania Mexican vun ang nei lo Irish ho rongkai ni om ang maya samsen nei le vun mel dang namte chei le ko nom na nan an hang thin Canelo Alvarez an aram Mexican mite ang lo taka vun rong le samsen anei hian apan line na thil dom lo tam tak aton pha tum khat chu basa vur azor line mai che pakhat chuan
kidnap atum rengot maya police ne na Canelo a chungten an thlen pon US tanga ka flag ani tin ala tang lui ve tlat ani Canelo Alvarez ano pan lai hian a school kalna a midang dang pon avun le samrong dang lam wangin an chei nom na fawa no pang mai ma ni la ka in sual pha fo ani tin Canelo Alvarez an ano pan laia alan dan dang lam bi ka wanga a har sat na to chungchang a soi tum khachu Canelo u Rigoberto Alvarez an a samrong dang lam wang maya anaw in chei nom na a han tok ta chu a muin boxing glove apia Alvarez an na mani in venan boxing zir turina shil ani rui thei thil le poi khoi na mun tamna ni ma se Mexico kon boxer tha no pang te ta na en ton tur dik idol tam tak an nga chu wang te po aniang Mexico rama no pang tam takin mani in venan le za omna lo chuanan boxing an zir fo thin ani Canelo te unaw hi boxer vek andia Alvarez u Rigoberto Alvarez hawin Canelo te unaw hian chhun lama ice cream le vur an zuara zanama boxing an zir thin ani chung ko hausa atanga sailian nilo ma se Alvarez suan interview an chung ko en kol tu ber apa Santos Alvarez su afakle chung ko hausa atangin sor chok lo ma ila eitur ngain kan om ngai lo kapa athok ring ema kaini po sor tlak le man tlak ni theitura ril luputurin min en kol chawa kan unaw pariat ngot har satna om lovin min an kol chau thaya katan chuan ropui ber ani tin apa chungchang Canelo Alvarez an asoi no pangte ya boxing zir chau Alvarez an thanem ngai taka a uterwala boxing azir chau nuwa kumsom pathum ani chuan ring chunga a ute angin hun tam jok mangin sparring le boxing match no anei chau ve tran boxing ring chunga alu phat atangin Canelo hian talent anei that ziate a nek nak ziate a tum pui te gemela chop le chila a in siam rem thian ziate chu a hriat thaya boxing a pian pui ta emoti mai turin boxing a talent Canelo Alvarez hian atete atangin anei tha ema a u te thlaza thoya Alvarez an ngor takin an chung ko khai chuanan boxing alu chil chau ani jing ni chuakin godla hara thingtlang khuwa Alvarez te in tukver achun enga no pang mai ma ni se shil non ngai lovin Alvarez an a phei khok abun hal extra la thui fe atlan nuwa an local gym a ute haunen boxing an practice boxing azir chho phat atangin aril ru zongjong Alvarez an boxing lama ape chho ani Canelo Alvarez hi ano panlai atanga an khotola dor nei tu le ama hrechiang tu mi then khat chuan a chungchang soya interview an nei na an fak hle ama hrechiang tu ten ti hian Canelo ano panlai chanchin an soini Canelo hi dora thil lei turin a unaw dangtenen an local fowa no pangoi choi le fel takani midang ta za thiamna anein a polite le engmo tak chu alen don ani tin kan ring sa vek ani tin an soi boxing ring chunga kumsom pathum mi lek ni chunga bultran chho Alvarez an kumsom panga atlin meu chuan boxing a so nu tha tam tak a nut che dera amateur boxing a record thatak nein voisomli pali khela tum ni che tlom ani kumsa ni panga a junior Mexican national championship a champion ni in amateur a boxing hun man top na akhara boxing khovela chawna tak machon torin kumsom panga chawpa Alvarez an professional boxing lam hoi chauta an khotola a thian tele midang tam takin boxing a bultan chho Alvarez su an thlop thalea hei hian a hun man chhona din mun thajoka an chung kwa khai chho mai pialama ram mangai na le ram ta na thanem ngai na Canelo Alvarez anuna
lian zokin ain tu chau an ram Mexico ram ming thatna lo chhuah du tu Canelo Alvarez an boxing ring chunga akut tum nek chu apiang te nek ator apiang te chu ama chanchin le an ram Mexico chanchin lanna news ani to awangin thanem ngai takin training anei chau zela an unaw in thanem ngai taka an in fui phurton te chuan ara du Canelo Alvarez ring nuna achwa chunzom mek zelani October ni som pakwa kumsa ni panga ania kumsom panga chawa upa Canelo Alvarez an a professional boxing match masaber khelin around lina technical knockout in Abraham Gonzalez ania malam panzel turin phurna anei chau ati thai ome boxing coach lar edi roineson hoya boxer thazok ni turin Alvarez ain thak chau loka edi roineson hoya thlasom pakwa hun aman chau chuan atumpui a ayo palir mi som pathum te chu a hne veka chungzinga som pakhat te chu knockout mangin kumsom panga chawa professional boxing luchil Alvarez an a hne chau fai vekani ma se he thil hi Reyneso an Alvarez chungchang asoina chung hun laya Alvarez khelna mun chu boxing match lian tham ani lem lo awangin document mu mal an lo ziak lang tal lo pala chu tiang ni lo se chu Alvarez record hi tuna a record ai hian apui fe ang te na soi kumsang ni pariat zone ni som ni pariata International Boxing Federation IBF lightweight champion lo ni to kumsang ni paruka alo ne to nu Miguel Vasquez nen anram Mexico lama atum ni nan anin tonga avoi ni nan Canelo Alvarez achak Alvarez an a boxing career ming ropui jok ser turin kailon poimo azo chau mek zel Alvarez le Vasquez te intumni hi nichin sia tla kania an una mi pa pariate boxing ring chunga anin lan vek ani Alvarez an Miguel Vasquez an hezan hian an unaw mi pa pariat jinga pathum an chaklawa adang zongin nena an changthung kan lo soilan to angin Alvarez te unaw boxer lir pariat jinga Canelo Alvarez hi ano pangber ani toy tir boxer tha Canelo Alvarez an malam apan chunjom zela kumsa ni soma Brian Kamakis knockout mangin ane chumi nuwa boxing khovela ming larber Paul Floyd Mayweather le Saint Mosley te neka Jose Cottonen in tumin WBC NABF North American Boxing Federation welterweight title ala chunjom heng hun lai hian Mayweather ming chu ming lar ani towa rol thar boxer Canelo Alvarez nen anna in tumang ti thuthang omta se a oi thorapui anna tamlo khopang Canelo Alvarez an kumsa ni soma boxing promotion company lian berpol Golden Boy promotion nen contract lian tak US dollar million zathum man ho an sign chawa hei hi boxing history a contract lian berpol ni in Mexico mi puita tran ron Alvarez atan mi phakat ama chon zera Golden Boy promotion lamin US dollar million somthum panga vel an the chuak zel donani Alvarez an anau pan lai anga an khotuala vorle ice cream chhuni sensan noya azor atan angai to lem lawanga an chung ko din mun choisa non sum tamna boxing a tha taka aril ro apek chho zel atan poimo to zokang Canelo an ama ding boxer thale minglian dang ama chon chunjom chho zela WBC silver middleweight title chu in Argentina boxer Lionel Coelho round na knockout mangin anne le derani hemitruma an fight zo interviewa Alvarez su anram Mexican zaithiam Vincent Fernandez son harin lo do main Alvarez atan ano panlai atanga alo ngai nat em sakor apek tur thu asoi ani Canelo an tlomni mel malawin atumpui apiang te anne chhozela boxer ropui le tuanrang mani pekwaya tum thei turin amhing lamrik ani chhoweta WBC light middleweight Antonio Margarito nia kong thren tu
mani pakoyo chu Canelo Alvarez nen intum turati anni ma se pekmenan champion kongren a hrian nuwa a title hum him tuma inland atum lem lo thu soi Alvarez chu tura an soi ri to pekmen a kongren kol lai chu da ol le ri zo kani sang hi som pakhat mars ninga a mani pakoyo da ol WBC light middleweight kongren chu turin Alvarez le European welterweight champion lo ni to Matthew Hattonte an in nek tangai meya kum som ni chaw upa Alvarez an British boxer tha Matthew Hatton an he awangin pekmen a kongren lo shen to WBC light middleweight title kongren kum no pangte in a hreng der Canelo Alvarez an kum som ni pakhat atlin meu chuan atumpui somthum pasari te chu chaklo nai luin an ne fai ve kani Canelo an WBC light middleweight champion kongren a hrian nuwa European light middleweight champion Ryan Rodriguez laka a title a hum him chunzom hemi kum vek hian Alfonso Gomez le Puerto Rican boxer Kermit Quinton te a ne le ani ama handang thei tu atumpui de zinga an lam lo chunzom zela Canelo an boxer ropui zok ni turin minglian zok a cher chunzom chho zela ni boxer minglian Saint Mosley nen Alvarez chu in nek turati anita boxer pani te in nek hi Mexico rama television lian berpol televisa in live stream an pechuaka mi makta doi som pali chuangin an thlerani Mexico ram mi puita tran ron Alvarez te in nek ma thakhat liam ta vela Mexico in Olympic football final atum khatnan an khela chu ai po chuan Alvarez te in nek clear to hi an tamzoka Alvarez te in nek hi an ngai hu le ani mostly an he nuwa boxer ropui Mayweather ne in tum turin Alvarez ming lamri kan dile ta kumsom ni pathum chaw upa Alvarez le khovel boxer thaber pol Mayweather te chu Las Vegas a mi pui tamna anin nek tangai e Canelo an boxer dang alo tum to thin te angin Mayweather chu hannor tum thin ma se khovela defensive boxer thaber Mayweather ne tur khap chuan ala tuai do ati thei ome boxer pani te in nek zawa a professional jin konga ne tu la tong lo kumsom ni pathuma upa Alvarez chu chaklo zoka pona nia a professional career avoi khatnan a chaklo ani Canelo hian pakwayo angin rang takin anek chuak ngai lem lawa chu tiang thawin Mayweather angin a defensive than lo chu ti rualin Alvarez hi boxer poison le game het ani boxer kutlak na knockout power nei tha Alvarez an kaklen chiang taka knockout manga atne nuwa a weight up chawin middleweight kg somsari pani atanga kg somsari panga in elna huanga a in son chau middleweight boxing a kongren ngai hlut reng chun zomin mi pui tamna le cricket shot nemna fighta Miguel Cotto an hele dera hem inu hian boxer lar American chu round rukna chiang la tukin knockout mangin an hele boxer dang ama dinga piang an he chau nuwa middleweight boxer tha Alvarez le chakalok la nei lo Golovkin te in nek tura ti anni than thu top thailo tun thlenga boxing fans tam takin an la soi thin Canelo Alvarez le Triple G Gennady Golovkin te in nek tur chung chang chu in belchiang le don tiang Mexican boxer Huaysen Canelo atumpui tur Triple G tia minglaman pek Gennady Golovkin hi boxer ropui Alvarez te unaw ang thawa an unaw pipalangap boxing zir thin ani van doi thak takin Golovkin u mi patero sipaya an channa indona mola an rong po hlom thailawin an borala Golovkin a chanchin hrachiang du chuan ka chanala in lo thliale thayang Canelo Alvarez a chanchin big part 1 na chu heti chin hini phot che torna le chelna ina siamlen boxing khawela nek tlo thailo Triple G Golovkin le Canelo Alvarez te nek tur chung chang le Alvarez a chanchin dang zong chu video danga a chun zomna part 2 rem chang hasabera karanda le donia
it not only promises to be a great action fight, but the buildup is such that it's also the biggest fight in boxing.